Nakapor syakapor ki jaka bakapot ki ngat na ki jing baharukom. Kejing pentut na ki pulit bat kabor penya ya ka jela asam ki mi man kapor. Kejing u jung ki nong song snong ha ki ni kapot ru kala poiling ba ki nong yalam bat ki nong mikman. Hapok kejing lam jung MLA ka fourth mo kaya constituency unujor ki sungo bat ki rang ba snong na ki tain border Sabah bat ki wei. Habakren ki lab tai kubor udam ki suciang urang ba snong ka khat khasla ulapan pau ya kejing dawa ki nong song snong ban yo jing yada na ka sorkar Meghalaya. Ulai thuru ban kaliang CM ula kular ban lei halor kani mat habakren ba ki nong thok kubor na kaliang jung CM ula ong ba ula dat ban keren bat ka sorkar Assam ban pensange no ya gani ka police outpost hasnong Sabah. Kami kumulong munta nama pekno nagliang jungi ni respect ya ga status quo. Mangila da keren syai bar ka sorkar Assam ba hagajing ide ban set up police outpost ngim dei ban take up. Nagliang jung Assam rukam dei ban take up nagliang jungi dim dei ban ne. Iga police department no iga home department. To iga bang keren ta ketiga police outpost arte po barato. Kami ko iga border outpost ante po Snong Sabah bat nagliang jongi nagliang jonga mikmat nagliang jongi nong Snong grang ba Snong ba fer ni yang skem nganong rim bangi ni persya ye kan ga jingle jong sarkar Assam lo ga jingsna jong kai ga tiga outpost po Snong Sabah amar kumbangi baka katkum ka status quo ga jing ye kren Nagaliang jong government of Assam kamde ban le yakum gini gijat kam tam e haban shna yeka police outpost apoka kot Assam jong Meghalaya jong daga basno kumen ni ai kublai kerpang yo CM jongi la ai ka assurance ba yakan ni ga outpost ya ka sarkar Assam kala depshna kadai ban pensange chisundan par halor kan ni dengan CM bu ba ladab ya take up igni issue but CM jong Assam but ulai full assurance ini ba yagan niga opus yaga balashna ka Snong Sabah ki dei ban pensengi mardo the kajing e the mod lada em ga tega pulat opus hai tai khap ka Sabah khap ka Snong share khat ka sla mod chipun kajing e Nepal lada i kuwa chong kuwa sa sai tai i kunang pen em kam ka deng lada i manda ong a deng hang din le da em go to ka pulet apus yang Assam itu myo de em kam yo mo yung le i myo de ka jik i pun ha ta ka dagam te we wa chna ke le mo nang sai thau yong ka Meghalaya hai sai thau cha area yong ka Snong Sabah ka share khat ka sla ta mo i ni ka leng yong i ta mo i kerpat yang sorkar lar nang em galat yang sorkar usnya bahagi pensenge mardor ya gani ga opos wa gitai gi Assam chnagi dai thau nang to pat sule sorkar na khal ya gi te kapte kular to ong nang we ta tibiti eti dam te bra kular na ai mod biang hi kular yang sorkar yang i tang wo ten sar bo mele iktena ikam no wan da bunsen ibara bor sarkar Meghalaya yang itu rap dendet to rekam iklam to rekai kam iktin da bot biang hi tang ka kam no wan rap duna kate to gejing yog yang iku chong sa chaita cha bordar sta i taman da kat nang chong ni ham koi lom lo jok phun de ki chho library chho lai thun da gam to le i la de tang ye chem kim rap no uya kelam go kila timire te kattu pathan da chong hi tai ke jing e ito go khrota tai ha Sabah chong hi tai kap te khat ar tarik sedang khat ar tarik wai gi ka